Aing awi. Ai wa berapa awi? Abakato Abu Nasar ka Abu Nasir iling. Apa kecek si Abu Nasar? Cuy ko bana para saya ndak dibilang ragang kok kini iling ting. Oh dandayu burung si dandayu inggo ke pantai dua-dua. Oh gak lama tatahe denan baru gak jarang pulang. Oh kana lamu de apa imare. Cuy ko bana rundu anyo padi namun si randang layu-layu. Cuy ko bana rusu anyo hati badan batumpang jo bidu lalu de aba imer eting. Cuy itu bana masuk itu ndak dibilang ragang kok kini talang esok si kujuk sakambalah dia dalam parau kini malang dia esok kok mujuk gara Allah sia katau de yuang Dia unggun pagi ko lo, kalau lari bala ko. Gitu lari bala tibo bala ka tibo. Ba ko raba-raba tak kayu. Ko ciliang ko. Cek. Malah. Ba ko baju lang na anak. Barang air. Kadang. Oh, sebarang air. Pasiang utak ni, Cek. Betul. Masuk sawah ladang. Lawih ladang dan. Ini seketik ngalnya. Betul. Ngadang salah waktu ladang. Nanti pak, tu ladang amat tu. Ladang wak negak lawih tu ah. Kini seketik. Siapa menanam cengkeh? Awak tu mana? Ladang itu tu. Dia macam kailan mu dah. Abang inyo menanam di ladangnya. Di ladu guys. Aku mengadu pagi menangi petang kau. Bak aja tu ladang lah makin apa tu bak aja. Bakonyo tanam. Ladang sia. Ladang wak. Ipal ndak batagahan urang. Ndak bisa nak gani doh. Bato impok lah. Menanam cangkeh ko abak ipal. Ya. Bako ndak banuan ladang awak supaya berdiasi urang. Bako ndak batagahan urang. Mana jadi ipal jo abak? Ipal. Jadi ipal lah. Ndak tu nya inyong itu na abak tegas lah abak je. Tu makonyo boleh golok na. Dia kau macam parangmu mana tu mah? Oh, amek kape kasinan gini? Ya, kape ladang. Nyo ado di ladang gini tu mah. Nyo mambuk bibit cangkeh tadi. Padahal ladang si ketik di mak nyo tanam lah. Oh, ndak bisa. Turik lah dong. Ndak kali turik jangan lah. Turik lah. Terus lah man. Turik lu. Amo buah mbak bakal kau lu ah. Ya, bakal lu turiknya lu. Manga beko gitaw ya mai. Lame tu ko. Gitaw ya. Yup. Deko iyo basi tangka lo pajako beko ba lo ko laga. Nyo adang indak lo manahan emosi na namai ko nyo pa emosi lo ko ma. Ko yo sila den cali sebentar ke sana. Enggak lo bisa ada pelapin yang ciek semua kadang lo badan itu nya. Siko batang cakih batang 6 petang. Habis hilang. Batang tu badak di siko. Ala bergeser saya pagar batis ladang lah bergeser saya. Wah, mai ku ya urang akok nama. Misalnya pindahan bandar aku kemari. Kalau bandar aku jauh balik di petang. Wal, Ala habis ada. Wal, kau bago. Kau tahu habis bandar kau Wal. Kau punya awak ladang awak kau. Bago kadang Batis ladang ko lah 2 petang ko siko mai. indak ikut ladang kau bago pergi kemari kau.
Banda aku petang jauh tak sunang. Tidak. Iko na siko pandai haba ayah pun bal. Ya. Bako sampai ko ni ko kay ko. Petang bu tanam batang tu badak siko, batang cangkir siko. Tidak. Tidak dua si Allah. Iko bal ko ni di pondok tadi ko menagai ko mah. Jadi baam ko sama ba gini. Tidak ba ada ko bal ko kana tanah siko na bal. Ya. Ako na iko bate ko pa ko sampai ko sana na pura. Bateh je banda aku mai, banda aku bateh. Enggak bisa. Iko lah iko anak ko jujur ko mah, anak ko jujur na. Nak kata ko jujur. Jadi muka siap mai ambo mabi ladang mai. Yo, ba tu apa Ndak anak lamu gitu dah. bateh ladang mai nan mai, cuba tunjukan. Iko dulu bako balik bandas na tu ko ba tabah kadang ba. Ni siko bako sampai kemari aku semeter ko. Ambo menanam tu badak siko petang. Baku hilang tu badak ko nak mai mencilok siam cilok. Iko di hutan ko banyak musuh ko mah. Lu ambil tu badak sampai batang. Dah ada musuh banyak siko ko mah. Babi hutan ni macam gai. Jadi makan lo batangnya aju badak semakan. Agini balik mai. Ko tanah ko la do kapli ni. Ni kan jual tanah ko mah. Kau jual. Yo kan jual ko mah. Lados pikat. Allah cukup. Berapa jual mai? Tikor toy. Dah kalau le rancak penjualan jual lo tanah ambo ko mai. Ni siapa beli? Ada orang developer. 300 beli tanah. Ya. Murah tanah le mai. Coba kalau ni boleh tanah pi tanah ko rumah. Ni Muhammad mapo. Ada orang beli tanah mahal. Di mana? Di dekat kampus Supi tu ah, orang ambil petak 3 juta tanah semeter sinan. Awak buat tanah sinan ba? Tak namu doh. Kini tanah nang semeter tambik ko badang. Ban sebenarnya, ban sebenarnya. Pak yang cakap ya, Pak. Ikut tanah ko nyambik bal. Namu doh. Tanah aku kan bisa diambil di Pelawe kata. Tak bisa. Kini tanah semeter ko nak kayu tu sebenarnya. Itu tunggu lu. Bah. Bal, pecik kayu ko bal, pecik kayu. Jangan cik kayu ko bal. Pete. Abah jangan lekang, awak je bungko. Abah tak ampuk je lekang. Ngalanya anak dia suruh. Nya nak sia. Anak dia. Ayo. Bola. Bol. Cai be, cai. Udah jai lah. Iko ladang. Aku ladang. Iko nang semeter ko bagus sampai ke balik ko batia. Iko ladang bo. Bagus. Itu aja. Anak Ya, ladang ko bisa di apon. Tak bisa doh. Tak bisa. Iko Kini Ini banda ko pa sampai semeter ko. Dah iko kalau batu iko awak tangkap mati pilih lagi yang. Bahaya udah kau pedak bal. Di mana kasih ya? Hah? Yo. Ande. Iko yun ndak seketik juga ko do. Nanti bawa tangkan gini ko. Iko. Kon dua. Iko ko manda sekolah. Kini sampai manda kenya. Ya. Masa meter tanah aku nyambinya gara-gara batang cangkir kecil. Coba dak. Nak do di sekolahnya bala. Iba Jadi- sekolah di pondok lama. Baitulah kini ko Bah. Indak boleh awak main hakim seorang tu semen tu do. Iko tanah ko Ada nyambi. solusi jadi kini ko ambo nya kecen di bal pakol menangi abak lo cakak-cakak. Atu tak kaji mau kini ndak ada Dah cari ada cakap masalah. tadi awak tinjunya sekali ya bang. Ya Sekali ndak ada boleh tinju. main tenju tu awak do. Kini awak do bau hukum. Nyo lunduan jawab dah. Inyo kan dia magak inyo pakai sabit dia nah. Ya. Awak takut sana di nyo bang. Badannya kadang dia nak lawan ya dah. Jadi kini bitulah. Tanah semeter ko aja ya. Jangan semeter ko, ko dicarian solusi. Apa jadi aku? Ndak ambo ko orang kampung tadi dia cakap berdua tentu dia carian permasalahan. Ya. Yo. Bah masalah jadi bah supaya selesai. Ndak tanah ko Kau pulang dapet balik awak- manda ko balik. Mai. Jadi kau dapet awak bertetangga kau nak. Jadi orang rukun nak Nak ambo kami bas padan ladang, batu Ayo. ladang ladang. Nak rakyat mana rakyat doh. Pas pada ladang tu jauh dia nak. Mangga. Aku hanya memperabuan masalah tanah dia. Tanah mah. Tanah awak siko ko banda di siko dari dia. Akhirnya nyambil semeter. Aku nyali manda tu. Ibu aku menangis rumah. Ba tanah. Lai pasti tanah mai sekolah. Lai yo. Mau ko bambi tanah orang. Kau ndak. Aku bagus. Dan macam namai. Kau semeter ko kan awak ko punya ko. Apa ko Awak berarti awak amai awak. Ya. Apa kau jadi ya? Yo amboete. Banyaknya tiap pak kau lahir. Apa kau orang kampung tokoh masyarakat JRT berbeda? Dah kini lah mus selesai dah. Ya. Tunggu. Jangan. Cik pertanyaan, cik jawaban. Iya. Ba aku ada ambil tanah semeter. Berapa? Semeter.
Jual jual. Dah tu. Indah bajua do bago bambi, ba mago batanam Barampok tanah orang barampok. Marampoknya banda aku mana dulu mai. Siko dah aku. Aba bang ko bali kasinan banda ako. Ah? Ba bang ko bali kasinan. Bila banda si ko dulu mali banda siya. Iya. Ada lagi rumah mah. Ba bandar dia ba je. Pandai je mali ni yang ke tanah tu je. Mai nyu tadi. Yo tinju dua. Pulang cik. Cik lame-lame. Ni dua je jual. Ni dua pulang tapi cik. Cik tinju Pulang ke tinju. nyocek, pulang ke nyocek. Tinju nya cik lai. Anyo hai. Anyo lah mu ni siko ah, wis siko cukup payah. Pulang kasinan dek. Sakit lah. Jadi masalah tanah tu lah. Akhirnya baca PT. Kini tak betul tu. Baca PT. Kalau tanah ko di perabot ko nak ada hasil. Sebab tanah ko wak menumpang. Balik nak ada hasil. Ambo menanam batang coba dak 10 batang. Yo kau buah kayu tu. Ambo Batang tanam coba cangkir. dak nan hasilnya. Ambo tanam cangkir di sekolah. Hilang Nan cangkir. coba dak hasilnya tanah kan tak? Tu di mana tanam coba dak. Tadi coba dak ko ada. Ndak. Enggak biasa lah. Ya lai. Biasa lah. Awak pada rakit Masa makan ambil coba dak coba letak batang dalam tanah. Mu PT atau mambi buah hasil. dah betul Kau apa? makan. Ya awak betul ni ah. Jangan. Nak belum kau nak kau malu dah nak betul ni. Salah pulang. Dia mulai dari ko kata jangan sangkit tu awak je tanah ko lah ya. Jadi nas meter kau. Ambo lah dambu di sini nak tak ada orang musuh aman saja. Jadi nak usah diperdebat di masalah tanah ko ledang. Awak menumpang di tanah ko. Ah, Pulang lah, Pak. kita kamak yang masak le yo. Ya, Pak. Ya, Pak tali pulang ya. Boleh makan di rumah. Boleh kami makan di rumah. Jadi lah bas tangka makan di rumahnya lah. Boleh dah main. Ada tu ramai tu. Ini biar lah. Indak lah mu tanah saya betul kau baca dong pulang senang le. Ya, tapi lah nyu pulang dari balu manda ko dia. Kalau salah saya umpama Kalau salah. dah main apa salah Nak masalah. ada dah. Pokok balik mandang dulu ramai wak. Ya bikunyu tak balik seorang sekot. Nak lamu salik tu. Je teledornya dia apa jual. Yo kini nyu balik tu ingat. Kalau nyu balik ni kau nak takau dia tu. Badan kau kemudian kau ni tanah kan balik ni kau masih tanah mah. Ini nak betul ramai. Ini Ah, nak Pak. boleh kare rawak si ramai. Yo, Kebenaran orang diterima ramai. Alah petinju nyu dua kali Ya. mah. Terus sekali lah. Mati dah dah. Mesti ya Aku kau. tak kau dia kau. Ganti saya lah. So amai nak kami ganti nak. Ambil saya coba dak buat sekolah lain. Nah, ambil coba dak bawa kemari. Coba dak ada buah tu ambil bawa kemari tumbuhan siko. Semua. Lah, salam lah. Jalan mudah Dalam kau. lu. Ah ya lah. Bawa lain.